yokugania kumugusi asebire biga ase nere agenderere kwena nesegeto yokumwakira Matiang'i ekoko twakire Okengo Fred Okengo Matiang'i chukura geko gararia sinde Nakuru na ndena tugutara chinse chonse chiabo abagikoyo banjire ngo mwakira bari chikura tigamangana ya atiki chiago nyokungaina abantu chikabira chinde chonse omuntu kuna Fred Matiang'i is rated as kobe president ya Kenya 2027 yera bama kosa manene sana onyo naenda bagusimba rorora abande bakorona takiru chukura chiage Jones PS Matiang'i ka members of parliament bonse PS jameri Matiang'i yale aba senator boigo abagabana boigo no nguru Nyamira muiwede na tujo na chukura ngajanga tige kora na utina tigambere na Nakuru asitobwate chukura 1.4 million toro Matiang'i na nyora at least 800,000. So that's why I stopped at that thing go jaga simply because no na ro jaga iga still mwe jukura jobo gavana no muzi ondo roja kuruoro tigambere na Nakuru konye Fred Okengo Matiang'i lakini asikabira jinde Jones pia kan deru ya for free including no na abasikisi abanyana wagoteba 2027 go abare Fred Okengo Matiang'i jukura abe president ya Kenya yako restore igire Kenya bono tutagete abantu bakuru ku managers tutagete politicians noje Njeromo Nyamatori ateti abantu weta kendenge ibinde binaroje abajumbe baga bakunya wetanana kunya otebya bagusi na Teri Matiang'i na no Munyamato abantu abatume bagenda kamambye getuko na nintu abagusi turasukwe rioka ekere turage jukure Jones Bujef es Fred Okengo Matiang'i na endese sense ya Kenya bono tedi lasima owini o president yo maiko nyore biro ko nya abantu bao what happened in Raila Amolo Odinga abagare bonse bi bagete jukura asam egara ruwe dororo Umunyamata akaira lero ndubwati minister jurwe to ga bogare mate bare sa serikali ya Kenya ne jukura bagete no is because bagete the members of parliament ase ODM bagagera senators associate bagabana sisi bakamautuara ebageni pawo igote to Matiang'i Jones pi assuming na ta kuira nyonyo ndubwate jinde Jones pi still na buto kutware bageni pawo ekere keki ya Kenya uchukona juari sira chikuna chiro Nchomurigirire na gutigara hasingana yokurangiri gochamo ko mugusi niko bono umwana siasa kurase wodi yekerenyo asereta Ashem Nyanumba bono eso kirenda kuboria abasaiti ba wanja goitaba gutumika bobe chinga kieciga na nane muno hasabirega kugikiria egati ya barayi bari baitabire gutumika abarayi bande guse abasayi bande hana muno gotorana omurembe ase orugongo rwagusi ase bono abori buna nerebuye mugusi kwebekamo nabo igogo ara omurembe gusikora lyo omurembe chinga kiechiga siasa enyinge egenderete kobitanse ayega nigako yakwana kurase bunge ya North Mugirango lituko ria rero Njasa Marieta ngoro kwa Mheshimiwa Ashem Nyanumba uyo ko bori kerokyo MCA kurwase Kerenya ward egendo na teya abantu bekerenyo Nyamira na bagusini jandonga tuare siasa egenderete amangana agunisi mwabera rigoro moro chekero ibintu byakorekana ari kiumbu buna murabitu bagutumika bobe goita abana siasa bali bakobori chikura na baro tigante bya murabitu na nto base gutumika bobe una nto abasa twabere to gutumika bobe twarwanera abantu kero basoire uchiana ndiko nyaro abebire batigere bosa ekero kwenda buna abantu waroche ese organization yabeta se Mapei County abantu abange mbakwete including the police officers tigante vijana byetu na siasa goje 2027 nto basabwa sana ni siasa ngabunene yatokole siasa yo murembe siasa bwato bwanchani uriyo gochorwa abantu banjiro choro bonge agambira abantu Buruku Simon Mayakao murainde wabalemu abana siasa bali bagutumika abasaye bono ndojenga mwebire ingimwa twabachorerete etwabachorerete mokora magenderero mo abasaba mo gutumika chigasi tali gasi yogo wakabande egasi tutaite mobaye neri basomerete aba bakorete egasi yamagoko baye egasi yamagoko tali ko baye egasi yogo jikurwania abana siasa bande ngagerete ngeise kwenderega nsete yo tubwate igo no gusaba kwana abana siasa bonse mo especially bali babeta Kenya ngima abana siasa kabasaye egasi eri basomerete saibono twamanyirenga ngikere abantu kiro muntu omanyire tigabarete besa tulie Kenya ngima kero gwetogote one time lakini abantu batutamu na bacha batige turagere tuliebese yuto igote twake ule karau style ase ward yekerenyo nje nanya gutena gurtwa gurde by election no ande botambe na abantu na bono igana renge na abantu baitukurwa obwari matali twakwana barabu
naende nabondo cha abantu baito ba twarirekeria nango na banyora karansa sikirokeria mbakorere gasi kulingana manifesto ria nabwat tuise kurigeri bono iga bunango kwa naiga buna ikonga use kurigeri parks retire nchio abande bakari gwa kweme ibutu gobobe use kurigeri Ekerenyo ine sub county ebugente koba era benta mwedi kwa tonone ya Nyamira county ntubwati taya bono wige Ekerenyo saa moja iga ya Maragoba konya no musuntoro no naba murabali bakubuguria abantu bali barwe Nairobi na Sande okonyora batamire kurwase nginje musuntoro nale kuboria authorities bali barase biro gobono iga ba make sure na twatware lights ase both ya Ekerenyo na Ikonge na ino ne biasara bagina baranya ko nchingi ncia uyo egento nare gotangirina umwana uyu itote ndogoro kwa Dr. Fred Okingo Matiang'i no muntu bwa vision twaramuna akore gaskuru magaze serikali yaeta ekero tuji sase by agent direction yego chigocha akonyora Nyamira na Kisii twatware 4 million strong force kurugusi wakwenda diaspora wende Nairobi at the towns Mombasa Nakuru Kisumu na bali siko 2 million igo toisukubu twaro mugibo bwata chikura jiri chionzi na bakonya twatware 6 million strong kurugusi ikithura igo sabantu bana Monjo murigereria museneta wi county ya Nyamira Muske Riko Kongo Mugeni nigubono asense muhaye abeirega agendereire komochia umuroberio bubugweni umuroberio Social Health Authority asate biri muno muroberio sha buna abakenya bangi babire bakwe murungania turabago kwena no bukoreri ubu bwikiranete gucyase igati y'abakenya asate biri buna nonya abandi babire bakonyora bukoreri ukwe murungania nigo kwabere igoro mono hengana serikali etabwenereti gosiereria au kwana chinga kiasanga na bashirika kurwase chikanisa ao tege Adventista imeye county ya Nyamira litukoria rero umuske okongo boigo nigate biribuna nyagitari ya itibo nigo yabake gosie kwa se county yo ya Nyamira kubwatekana na madeni kurwase omoroberia uyo osha Mheshimiwa William Ruto juzi mimi nimekuona ukiwa katika town hall kule Nairobi mkisha kunywa chai na mandazi unauliza wananchi wakuambie vile shaa iko. Na mimi mara nyingi nimezungumza kule Senate, tulikuwa na waziri wa afya, tukasema wananchi wanasumbuka sana kwa sababu ya hii kitu inaitwa SHA. Hapa niko leo, niko katika constituency ya North Mogirango. Niko katika kanisa ya ICDA. Tuko na hospitali yetu inasimamiwa na hii kanisa ya ICDA, Itibo Mission. Iko deni yao kule SHA shilingi 800. Hiyo deni haijalipwa. Hiyo hospitali imefungwa. Wananchi watukufu wa North Mogirango, hiyo hospitali imefungwa ama haijafungwa? Imefungwa. Sasa Mheshimiwa Ruto, wewe ukiona au watu wote, watu wanaweza kuja kwa kanisa kusema uongo kweli? Si mnasema hiyo hospitali imefungwa kwa sababu SHA haijalipa? Na kuna pastor wetu ameenda kutibiwa kule ng'ambo India. Na hii SHA yenye Mheshimiwa Ruto anasema inafanya haijamlipia pesa ya matibabu kule ng'ambo. Nyinyi wenyewe mkienda hospitali mara nyingi mnaambiwa wanaita mtandao. Si wanasemaga mtandao haifanyi? Kwa sababu mliko naenda mwataka mtandao ndio. Si mnaenda mnaambiwa mtandao haifanyi? Kwa hivyo senator nikisema SHA inawasumbua ni ukweli ama rongo? Si ni ukweli mimi nasema? Enyagitari yaito ya Itibo Mission yanya waka ni ruachiwa se SHA 800,000. Igenya gitari yungo siye kwere. Mwiwet igesi yekire diari bono ebinebye bintu birimo korango jinate be senate bono mateye in the public participation aiga no dogo ja twa birengere byana na Ruto byagenda kando ake ikere kerengo etaige ground na botoko leso kumugori bono nyesha teri waka ne nyagitari yeto yitugo chibe selinde agendere okoro obokoreri obuya igonto de bakashango kore Mwancho murigereria gutigana nayo gukwira wikasi chinsemo cha Bumachoge imeye county ya Kisii ase chinsemo cha Sengera ase bono mwanchoreria wechiombe umanyekanete buna James Bugita Nyandika anyarite gusaganwa ka kugenda bwoye chinse cha butuko na boigo gutigero chingoma chintindi wika gusiria ubugima bwaye ase bono magiga ya matangaye gukorekana gusumoiga bwoko mwene nigobono ya mateyo yanyare gusaba obokonyi anamuno asogokora obutuki sase serikali wesonania ukora ubutuki bwa bwango eri kumanya ninkikirerete abuko musagana kuika kumutiga atari n'obugima kurengana no murikito Gilbert Kobi nigobono ya mateyo hegendeze gutigara na mayanda mange nase babore buna mbabwate ogosemeria ndake obwene bumwancho yo bonyare gutuka kwa chingaki
James Bugita monia wechiombe ime yechiro ya mugongwanya ko bagagusira asogo saganwa nebibago sensemo ya sengera nigo butukiba cyakitugunya ko bagokorwa kuri ndimbo ya ko koleta matunda Marieta anenkor kugireske mutonyandika amaene urumano meyo minto James Bugita asirete chitariki 3 amangana na basoeta serikali tukarorango tokonyere egere tolentera abaiti abaiti tumano mutu paka monyenya mune ng'ombe serikali tukaira mangana ga kimotokonye mokoreti kende gyosi koruerie motokanyete muna ngotolentera muri amachibu egere torora abaiti abo bamuitete Marieta anakorukwa na mienya kundi esenge tugatigire serikali muna tuanye tigira serikali teratoa kende gyonsi teratoa bokonyi bondebwa wonsi nigo anyari ko bwakwenigwa asomo igonyara ko bagoikiranwa n'abanta banene abo banyako bakorera ugukwaye no yo korte ng'aneyi itoko manyeti ngoto gotigera moroje Nyasaye bwe korata more umunyakerogo bwechiro ya mugonga Zablon ondie ki nyasani ni ganyara ko bwakweresera igoro yo kumanya ko mugakuyunya ko bwagusira muna yakabwago ika aseduka ya sekere getambe abayigo abana byesara bande ubite tuamenye nere ni yake menge ulaga chagite biashara no tole komo pakabuna asireteiga no agocho butamwane tuaba komo nere iyenkiri kira simpe okubunugwinigo yawo oitibosaigo osaba kwabo nkulyanga bali banyako bakumuita asenjereria yo bututuka no banyako bagoikerwa noko bagwe serikali gose okoko kwa Nyasaye oriogo itera amanyinga yomonto inchebuno mokwani koruma pema iga genda bwango mono ekegusi rigia imbero angabi okore masonsoro ambera endera yani oboina litaragoroba botaraira ayemonto ligia imberanga to baisa konya gotebana to baracha genda bunegesya bwango mono boigo serikali yakorero botugitaranya ko bwekikirania ababeigwa abwo ikachinga kiechiga otugutirwe asenka yaye abayigo ubutuki ubutoranya ko babukoleta amachibwa ase family yega ibiroro y'ifamilia mbiri yangambaranya ora machibu n'umwana obonya ko wagusira wono liswali ngo cyase serikali ngango ikaliriri baranya ko bakubanya machibu yega nedigoro banya ko bagutinde ko mwana obo ngori buterega tembe kurwa sensemo ya sengera ime ya umachoge bwa chache county ya Kisii Marieta nije Gilbert Kobi Mwancho murigire ase oroboti rwa Gilbert Kobi nigo turagenda mutimo komoke konende kiro tugochokoirana kurigereria mange a siasa na bwigo siasa entindi siasa yechimeme tintindi gokoirandi aseri bolio ri margoba ya bono ninki gekogera abarai abange bage siasa bakoramana mono gose bakorama mono ase amakia yega barorekane bakorama ebyombe bakorama abana siasa bande bakorama abantu bande barambibusa kubinde gose baramana barabu abanyene ninkige kogera rero abarai bage siasa bugenderete kubwatoka amatusi ayo abere kosa mwanande abere gakoreta obosoku na nabugotoma ujumbe yabo ya gogo chega ase studio weterase nambira sekerori TV yao namba 07 16 11 11 77 erite yao na ali sogendete kurigereria kionga koro ninkige kogera abarai abange bage siasa rero bakorama mono nyara gusangana into kurende kiro turache koirana ningendere korigereria ayande amange kurase serikali yanene nabwigo ninchi gosoma ujumbe yao kiro tugukora Nyota Dry Cleaners nigo bagusibia balingana kubase cyanga cyao wekerano ngusibia bale ekisuti kigown kiduve kicurtains
chikapet ebikoro tukurwa bidibya bana bikabidibya bantabanene mwigo mkuru bale obukoreri wa vacuum cleaning sofaset cleaning asechinga niko bagotuka imiyo mu cy'umusongo nyanjwa hamwe gitari ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pickup na bwigo delivery asamange bakirisine ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka imiyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo mkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayichi size ao nabego ne chirangi ao mkonya bale Black Sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwato bukoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bukoreri wa forklift asibego bukoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomu cy'ubusongo bakere simgotera sechi namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana na ndo mwacho murigirire tugenderete n'ikionga cinza ibiri cia wono Marugoba na tukugenda siasa na bwigo manganande kurwase serikali nene muri event ya Kenya Muske William Ruto litkolia lero niganyara gusanga na bobota ni kurwase county ya Machakos na chinga kecho na nyara kuigura na kuigura amagendero na bwigo kwa kasiasa yechingenjo kulinde nigobono abaga kubagikiria bali barasense moyo ko mwamereria asate biribuna baligia ebintu binde byao barakwanire tari kuburukania amangana yemerobere serikali ya bekiraroro egokora na bwigo gokonya abakenya na bwigo igati amagendero ande ayubono baligitibuna anyare gotuguterware asate biribuna tabwati okwegena buna nanyare kurusigwa visi na barai babwate siasa chiko gikiria amangana yoko gendera wensi ya Kenya. Mimi niko na ujumbe kwa wale watu wanajaribu kushindana na mimi. Mimi nataka niwaambie wale majamaa, ya kwanza tafuteni sera, tafuteni maono, tafuteni mpango, tafuteni agenda, ndio mulete kwa hao wananchi. Hao wananchi wako na akili, watapima, wataweka kwa mizani, watajua ni nani yako na agenda, nani hana. Ama namna gani? Hata kama mumekodeshwa, hata kama mumelipwa, hata kama mumepangwa, hata kama mumekubali kuwa vibaraka, at least musijiaibishe. Tafuteni, hata kama mumetumwa atienda pinga SHA, enda pinga barabara, enda pinga housing. Hata kama umetumwa kuja kupinga, tumia akili bwana, usijiaibishe. Tumia akili kidogo. Wacha kuonekana wewe ni kibaraka. Hata kama umeambiwa kwenda pinga housing, usikuje kusema ati shida ya housing ati ni kwa sababu kuku haiwezi kupandishwa kwa stairs. Hiyo ni ujinga, hiyo ni ufala.
tafuta a better argument ndio uonekane hata uko na akili, ama namna gani? Ama hata mwingine alienda akaulizwa akaambiwa, wewe siku yako ya kwanza kwa ukipata kuwa kiongozi ni gani? Ati mimi nitafutilia mbali SHA. Akaulizwa, wewe unajua SHA iko na sheria 5 utafuta namna gani? Akaanza kutapatapa hapo. Unajua sasa wewe my friend, hata kama umetumwa, hata kama umekubali kuwa puppet, hata kama umekubali kuwa kibaraka, hata kama umetumwa kuja kupinga SHA, tafuta vijisababu kidogo ndio uonekane uko na akili. Wacha kuja kujiaibisha, unaonekana mtu fala kwa sababu ukiulizwa wewe unasema SHA ifungwe. Uko na replacement, uko na alternative? Hana. Sasa huna alternative, huna argument na umetumwa. Hata kama umelipwa pesa ngapi, jiheshimu bwana. Tafuta vijisababu kidogo ndio uonekane uko na akili. Ama namna gani? Tuko pamoja? Wancho murigirire murai wense nigarenge ukona korwasi kaunti ya Machakos eri tuko ria lero kutigana nayo mukonyo yo mosque Professor Abraham Kithure Kindiki korwasi geti gya Kinoru Stadium ekyoke gutoka me kaunti ya Meru niganyara gusanga na bobwatani na obwa muno abarai korwasi chinsemo au Sorogongo rwa Mount Kenya East eyo bwaterane te kaunti ya Tharaka Nithi kaunti ya Meru nabo igo kaunti eri ya Embu na chinge kyecho ligo anyara koirera buna serikali nebwate ogosira oisaine korwase orogongoro rwa Mount Kenya East. Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname akamuita Soprano, ati akapatia sijui nani nickname. My friend, if that is the kind of politics you're bringing, let me tell you my friend, your days in politics are numbered. I announce to you today, mene tekelu parsin. Your days in politics have been counted. You have been weighed and found wanting. You have been weighed and be found wanting. Your days in politics are numbered. Out ninja. Ama namna gani? Si out ninje. Si out ninje. Si out ninje. Aende asiende. Waende asiende. Wangapi wanasema wale hawana rekodi waende. Hey. Yeah. Mtu ako na kiburi mingi. Unajua ushujaa wa mwanaume ni ile kazi umefanyia familia yako na ile kazi umefanyia wananchi kama we ni kiongozi. Kwani familia inaongozwa na kifua ama na akili? Wale ambao ni wazee, unaongoza familia kwa kifua ama akili? Unajua vile utakaa na bibi yako, unajua vile utakaa na watoto wako, unajua vile utakaa na majirani wako. Hawa watu walipata nafasi, hawakuwalao wasaidiwe na wazee vile mtu anakaanga na viongozi wale wengine. Vile unakaa na baba yako, vile unakaa na mdogo wako. Hawakuingia that school of formation. Walikuwa raw material, unfinished product. Wakaenda mahali kubwa, wakaharibu kazi, wakafukuzwa na Kenya. Mimi hata sikuwa hapo. Ase nsemo yayo murai w'ikiama gya DCP Musikeri Gathi Gachagua nerabono nigesokire na kumocha serikali asogozumeka egati ya burai kurasa orogongoro Mount Kenya abo atebribuna bono bakale gutumeka kubagana orogongoro asengane yo aberega kugikiria na kubora buna serikali nigo ebonete gwikirania emirobiri ya nabo igo gutumeka abarai bari kurwa chingungo aho kanike buna nkobekere bisaku amo engana bono anyare kumochena gotebuna orogongoro tibubwenereti kubaganwa. Umetukosea sana na umekosea wazee wetu heshima. Ate Soprano naita wazee wale tangu zamani zaidi ya miaka 500 wameleta sisi pamoja kama jamii. Ati kazi unawatuma na kuwalipa 2,000 ati wakusaidie kugawanya mlima, kugawanya jamii yetu.
umetukosea sana, na ndio nimekuja hapa kukemea hiyo maneno na kusema haiwezekani. Inawezekana. Unajua watu wa Manyata, huyu Kasongo ameambiwa na wataalamu, mambo yako imeharibika. Vile unaweza kurudi ni kama utafaulu kugawanya mlima, ugawe kura ya mlima Kenya itawanyike, utarudi. Ukishindwa kugawanya mlima utaenda nyumbani. Sasa halali anapanga, anatumia soprano na ruko ati wagawanye mlima. Na mimi nataka nikwambie Kasongo, wewe hujui sisi watu ya mlima. Sisi ni watu werevu sana. Sisi hapana wajinga. Tunajua nguvu yetu ni umoja wetu, si ndio? Si nguvu yetu ni umoja wetu? Wambere, Waembu, Wakikuyu, Wameru, Wadharaka hatuwezi wachana tangu zamani. Na isipokuwa hiyo tena tumeongeza Wakamba wamekuja, sasa ni Mount Kenya South. Mount Kenya South, jamii yetu inaendelea kupanuka na kuwa wengi. Kesho nitakutana na wazee kutoka Isiolo na Marsabit. Mount Kenya North pia tuleta kwa mlima. Hii mlima sasa itakuwa na Mount Kenya North ya wale Marsabit na Isiolo. Mount Kenya South Wakamba, Mount Kenya West wa Kikuyu, Mount Kenya East Wambere, Waembu na Wameru na Wadharaka. Hii juma yetu itakuwa kubwa, si kubwa? Na umoja wetu ndio utatusaidia tufukuze Kasongo. Hii kura ya mlima Kenya, na kuambia Kasongo, hata ukifanya nini hutaigawanya. Kura yetu tutapiga kikapu moja, tutapigia rais moja, na kwa sasa naomba tupigie mimi Rigathi Gachagua niweze kusongesha Kenya mbele. Rigereria musikeri Rigathi Gachagua kaukono korwa chinsemo meye kaunti ya Embu boigo nigobono anyara koro kebuna nare no gosemberia buna na nyare kwenyorera ikirogo kyoburayi bwensi ase obuchori obonene bumwaka bwechirubere 52 ingana bono atebire buna nachie kwene kibuna wa Kenya banyorire obukoreri obuyekoro ase serikali yaye iyo korengana nere akorera irache. Mimi watu ya Manyata nataka kumwahidi, mkinichagua mwaka ujao nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, nitarudisha masomo ya shule ya msingi bila malipo vile ilikuwa wakati ya Rais Mwai Kibaki. Watu wetu nataka mnaomba mnipatie nafasi. Masomo ya shule ya upili, secondary school ikuwe free, watoto wetu wasome. Mimi nataka kusema hapa Mlimani na Kenya nzima, tutaleta guaranteed minimum return. Tusikizane bei ya kahawa na majani chai na maziwa, wakulima wasipate hasara. Na mimi namwambia watu wetu, mambo ya polisi kuua watu ni mbaya, tutakubali. Sisi tunasema wale polisi mliua Gen Z, nikichukua serikali mtakamatwa na kupelekwa kotini, mwende mfungwe kwa sababu mko na damu ya Gen Z. Ase siasa iyo ntindi no tukorere kionga chinsa ibere cha bono maragoba kurende gukwirania asiriburirite maragoba ya bono wategereire kwabiri gukuigwa barai ba ukona manganande amange kigima ninkige kogera abarai na kubwa muno abarai bage siasa barorekanire kubwatoka amangana yokorama gochiase abarai bande gochiase byombe binde gochiase bisaku binde kuranire kwao gochiga ase studio wetera se namba yeito ye studio maragoba ya bono namba 07 16 11 11 77 aiga na lavenda agotebana kurwa marani agotebana ekenyorokia kaburi ekintu gekogera abarai bage siasa bakorama nikiagira babwate chibesa bakorama bali abatabwati agotangana boigo obuchai nabo bokogera. Dennis Okachi agotebana kura South Mugirango boigo agotebana boige agotebanga eke igento gekogera agotanga akia barai ba konirutiga bagende nkagaki agotenga barai rero ba konirwe ngatiga bagendeka Gideon Oinga korwanya vituna sublocation agotebona asobwenge okoramanigo kogocha ekero monto aroche nga ngoyo ta konyara nyasaye akonye balia bakurigia masikani nabo igo Jason Mosigisi koroga chuba ward agotabara yabangeni kubakora amabarai bande asengencho yobogesaku noyo Vincent Okioro agotebana kurakisi Denmark agotebana aiga agotebanga enchara
enchera batwarire na boigo oboinche, but this time tutaonyesha sisi wapiga kura ndio nchi. Agotebanga enchera batwarire na boigo oboinche na boigo getembe oyo gagotebona okay. Maxwell Moegi from Material Kegochi. Abana siasa bakoramana na asingencho. Agotenga bakoramana asingencho yokororekana buna nabo barene chinguru na kogokia abarai ibabo. Gongamba bwate abo bakogokia. Evans korwa Riamoni Mamba agoteba buna abarai babwate egasi mbatageti ondenere anyore betakirete amaya boka. Okay. Abakoramana asingencho yeli chiko barisareti na kuburwa amaskani. Kennedy Kenyanya kurwa Mogambi. Na boigo agotanga wanafuata mfano wa kiongozi wa taifa. Ni kielelezo chema chama. Okay, agotanga chama tusi. Agotanga from oyega Dr. Muzito agotebana kurwa Kebirigo. Nere mimi Joel agotebana kurwa Kabosi. Abarai mbabwati amaskani. Okay. Nere Eric Ombaso agotanga from Machoge Burabu Nyaviore abarai bonsi nigo babire buna. Okay. From top to bottom agotanga bande barorekane bagotwara chimba buna andake rojenga na batu megeteria ta rikongo sana aiga from Nyabuti agotanga Mwamba Tombe abarai abange nigo bakora amekiagera ni tibabwati kende bagotebya bananchi akiti babwati kende obokora bwoka bya mono sana se oli wasangire kerengere kyao munabono iga David Marara kwa David Matata kurwa Magwawa nera gotebangano akendete kusanga ime yekionga erendo tinga na waligete ujumbe aire ntambe sana. Okay, mbia mona sana ase bali mwabere mubosanga na inje asekionga chinsa ibire chabono morogoba litukeriga ria Jumamosi yechi tariki 22 kolinde tonyare kumirana gekoraga chinsa inye charero omorogoba igoto basaguska na embrekere gendete gutwa ayo na masiseni na boigo ase igwete ngabaraye bakare korama bange babwato obunje na mangana ndamange nae uramanyumurai ogocha wakira ekura nkuruko Matilda oboigo akora studio yakabere nere Kevin Hongeri mbia mona sana kiagira aye no ibwengencho yendra gutwara emargoba entoereru. Eduka ya Uhuru Superstores yego toke meyo muchobo songo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa seche company ao obusi bw'engano amabuta y'ikinyoni kurwa seche company ao amajani kurwa seche company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa seche company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwato bokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchobo songo bakere simgotera search number chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana komase cyanga cyao wekerano ngusibya bale ekisuti kigown kiduve kicurtains kicarpet ebikoro tukurwa biri by'abana bikabiri by'abantabanere wigo mukuru bale obukoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning ase chinga ndiko bagutuka imiyo mu cy'umusongo nyanjwa
anene gitari ya maiso mbabwate bwigo bukorere bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisine ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Ne nubwatakorera kundi wensi ebenkulie kwemekutano okorere kugukwa kulie gukwinyuria gusemera igende yonsi oraganie erari